اول لما اصفر اول 3 بيطلعوا هشتغل مرونه. اول حاجه هبتدي فيها في التمرين بتاعي مرونه. المرونه ازاي يا كباتن الصغيره مش عارفه؟ مثلا اهو من هنا كده سريعا بعمل ايه؟ من اول هنا لحد الطبق القمع اللي هناك ده بجري سبرنت. بجري ايه؟ ولا جنبه ولا جنبه، بجري سبرنت لحد هنا، برجع بظهري لحد القمع ده. ها سريعا اهو. بقيت ورا الخصم ده ايه؟ خصم. جيت هنا اخد باص يمين اهو، بيميني بتحرك بجنبي، باص شمال وارجع واشتغل ايه؟ جامب خفيف. مسافه ما انا باخد الباص الثاني برجلي الشمال زميلي بيطلع على طول. الشباب الكبيره بيشتغل باص عدل عشان التاني ما ايه؟ ما يتعطلش، عشان يجي زميلك يطلع المحطه اللي بعدها ما يكونش متعطل. تمام يا رجاله؟ حد مش فاهم حاجه؟ عيد تاني. الشباب الصغيره كلها بتعمل ايه؟ سبرنتات خفيفه، سبرنتات خفيفه. طب يا جاهزين؟ كابتن اللي هنا يفضل هنا؟ وهبدلك. تمام؟ نفسك بقى يا كوتش؟